Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM ni ho zo se labon on ni hupa tunung jong VANNOI thusoh chum la chum ho ana be khom ki loite Achisa kum sangni somnilani bulletin sim somnilali ni khwa Russian President Vladimir Putin in special military operation ana phon do a phatkhat laya Soviet gam sunga ana kiloi khomna ana Ukraine gam demilitarized le denazify nadinga hitia buluna hin nei chu Ukraine namiten a hi naw akon naw le gam lei si na dinga thingam tia pan na hin lawa Ukraine President Volodymyr Zelensky makaina noya tin laha thwa hin tinu chu Russia adinga jumnata sodo bangin komkhat ahong lingse tan hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in tu kum sungma ma hi galzona kinaiding ahitin kitipna anani zinahi aman ana phondo adungzuin Ukraine gammi tu nichana Russia vai hom noya umdan ho zo se ka hin haimil de pove gamsung zo si hu do a chamhlatna inungmu tho dingo igamu I hu do zo te dingo hi anati nahi galjia gampam zamdo ho zong ahong kile theina ding uwa pan kile jingding chule ahunama kinomang ho zong gamsung ahong lutkit theina ding uwa pan kile ding a hi Russian songkula tang isipai tiaw zo si zong ki hu do ding a hi hitia chu chamhlatna galjona emo tho dingo chule gamlei sit ikila api zo siaw zong inung la zo te dingo hi tin ana phong do in hi ichi ho zo si huna a western gamhon kilung tu ta a galman cha hi han humanitarian aid sizong le billion tampi lu na Ukraine atasot jingova chule gamsung tha tundo na dinga dangka billion tampi lu na investment boldinga kitip na zong ananeyo na hi alangkhana kumkhat hinna phal bilai le nipi hung kipana hi alang to gela offensive ti chu kinoto na khota nei dinga hi kigo sadem banga umjing ai kit lonin a hi hiti ho ka la hin United Nations General Assembly a VANNOI chamhlat gam atam zon Russia in agang thei pin le condition ima umlova Ukraine gamsung hi adal ha dingon vote na bol kit tawin hi Ukraine in United Nations General Assembly a hata to sot na le kit hopina ana changon chamhlat gam zakhat le somli le khanin atosot naw vote na laun gam sagi in adonan vote na laun hi chule gam som thumle ni in koimalama vote anapi povin hi vote pelo abstain bola a China le India zong anapagin hi ichi thwa chun Indian permanent representative to United Nations Ruchira Kambosin ichi resolution chun iti zong le IT adinga chamnala ahin polu loading hi hinla gamte ni ki ka dialogue le diplomacy bo chu alampi umsun hi anati hi United Nations vote chu Russian representative Vasily Nabanzia in resolution chu ngai sa na anei pon Ukraine chu neo-Nazi hi anatin chule western gamhon Ukraine le hong khang to til gamho akat da uwa Russia su chimit na dinga agona hi ati United States in athabia Ukraine ki thupin dingin dangka $2 billion pondo na ananei kin ovin hi White House National Security Advisor Jack Sullivan in G7 na kiloi khom na gamhon ahung lungding gansim ni khole Russia chunga sanction tha phun khumna anei kit dingo hi anati hi ichi sanction tha chun koitabangam hi jongle Russia adinga ki khapi thil ho supply bol ho jong ahop ding a hi anati hi hinla tu su mi hon F-16 garsat vanleng thwa do na ananei nawa aman F-16 garsat len nahi phat chomcha aleng galsat dinga do ding a hi poi anati hi F-16 len nahi Ukraine adinga phat sot pi ading defense ading bawa ngai cha a hi ati G7 taw khom na United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak in to hom pi gamhon galman cha ho agang thei pina Ukraine in amuna ding uwa pan ala na dingun anange na hi het thei khat chu United Kingdom hi Ukraine gal hong kipanapat Ukraine adinga pangjing
loi phata khat chu hi achung chuna United Kingdom hi NATO le G7 kiloi khom na key member khat na hin chunga Ukraine adinga garsat len le teng ho pi do na ding khulhang ha sap khat jong chu a hi hiti ho ka la hin Germany te Leopard 2 teng first pet so chu Poland apat Ukraine gamchan tha hlung a hi ta na hi ichi tu su chu Police News Agency hon a hi dan phot chi na an nei win hi expert ho sei dung zu in Western garments a ho hin Ukraine adinga ha ta gal hi a ki khial sa ding a hi aji chu Western garments a ho hi better province jing sa hi ve ati win hi aji cho chi sa kumma sa lajing la sung jing a jong Ukraine sipaiten Western garments a new ho amanu a hi jing wanga thanglam Ukraine khalson munakon Russia te chu lolhingta anakap do saw ani hi VANNOI garsat lenna kisim do hola amin chi loile United States Navy ten ahaman pin khat FA-18 Hornet fighter chu Boeing company ten kum sangni somni langa kumle akisim nun pi khading akong tawin hi geldo thei khat chu hi chi len na hi kum sangni somni kuma film min chi ta Top Gun Maverick flima Tom Cruise in atol len chu an hi ichi tu phon na United States government cha sim Boeing ten a chaina pina dinga United States Navy tia ding asim ho happy do auto hlona ichi len na agisima pat akiman cha ding sung ti chu a hin khobang ki pi chu komsang ni somnir khat khoma chu kichaya a hitai F-18 Hornet fighter kisim na mun pi ho a hi government cha atha le project tha ho sim na ki mangding a hitai ativ ne hi tulut khanin Hyundai company ten chapang kum somlani ho kisan jong natongin Hyundai plan muna agoyowe ti tulut ana na kon company chief executive John Changin tulut chu adi dan shareholder ho henga bulten sim som nilali ni khochun alekha thot na sun confirm ana bolen hi ichi thils o hi achi sa elha komsang ni som nilani kuma Reuters to so in ana so akon hunging do an hi ichinya ki patna chu Alabama a Hyundai plana dinga supplier som ho chu holchil na changwala state a hi lole federal authorities hon child labor violation to kimana holchil na an chil ha pi on hi authorities on chapang kumthing lo pachompi factory pindan noilama kon anala do wa chule plant operator hojing jong analiu sa saw hi hichi chapang ho chu third party ti chu pamlanga ko na goina ananei win agiseu hi Hyundai CEO Chang in shareholder ho le ka thotna ananei na chapang kumhling lo ho supplier hi han EP operator lading hi jongle ki goi chu ki phal him lo ahin chule hi tabong asokit lo na dinga pan kileding hi anati hi Indian Prime Minister Narendra Modi in VANNOI financial institution ho adi a International Monetary Fund hon ki helna ti chu reform angai chawe anati hi ichi athu saina hi India gamsung Bengaluru hupia anachil ha G20 finance chief le central bank lubu ho ki hona muna anasai anhi aman anasai bena a international financial institution chunga ta sanna alhadai le jing ta nahi ichi asona ji khat chu asunga ki helna wa lo ji hi tuni hi nang ho VANNOI economy lamalam kaile VANNOI monetary system pohon stability confidence le VANNOI economy khan tawna hin pulu nun anati nahi ichi ki khopna ki ha seging pen chu World Bank in ki homdo zawsa tamsa kilcha helama jong danpal ki hochan ngaidam ti hi Bengaluru muna ki hona hin COVID pandemic le
Russian Ukraine galjia vannoi ato kha na thu ho zong a sei kho thiyo ni ki sei nahi chule finance chief ho hin bat ho all sa na le ne le cha chule thau man kal thua zong ki thu khom ding dan zong a sei khom ding o hi phan ma sa zong United States Treasury Secretary Janet Yellen in ana sein a vannoya Zelensky mai tu pi ding ho thua hi ki thu khom ding chu kol mission a hi akule an ti a hi hichi to khom na ma sanga chun International Monetary Fund in low income gam somlanga wal benin achumon chule adang 45% ho hi height risk timuna amove an ti na hi Korean Peninsular kaya tension asanjing lain North Korea tin athain strategic cruise missile li anakapdo kit tawin hi hichi missile ho chu Korean gambung solam tuipi lama anakamu anhi state media hona phondo dongzuyun missile chu nidan thumlam analengin kilometer sangni gamla a target mun khat chu anakha e atin hi Pyongyang in hichi thu to kimatna Tupon ananay nava North Korea Nuclear Combat Force ho kigalging sadim ahizing dano vet sa'nan anasayo nahi. Hichi tilso hi United States le South Korea sipaiten simulated tabletop exercise anay layo ahin. Hichi aso North Korea akon nuclear gi na bulu na to akimat na zil na anayo ahi. United States le South Korea joint delegation hon tupon anay nava gamkay sunga samnale bit na omding ako sa dano le akihaw naw ahidan pondo na anizun hinla North Korea ti nuclear chaw no ho dun but na ding danjong akul dung zuya zil na anayovin asayo nahi heti khat chu tu sunga abolo United States le South Korean Strategic Committee in tabletop exercise abol khom naw hi velgate channa hita nahi hichi kina chu alang to gela military Defense Officer chule South Korean Foreign Ministry akon personal honjong pan alawahi. United States Department makainan hichi ni khuma machun achombe a drill Japan tui pi sunga Washington Seoul le Tokyo in anei kinovinahi. Hichi ya jil khopi no chu ballistic missile chanchin ki pi tona holdo le kapla ding dan ho azilovin ki sei nahi. United States le South Korea in achi sa kum sangni somna sagi apat North Korea te hen nuclear kap do thein dinga ki go na anayove te an sei jing saw anhi tu su apat na pat achei na chan ngai ho zo si na chung chi owa ka ki pa naw ka hin phong ove tu su tha emukit ka ovin na bonon mang phale chi bei